Bafowethu masibingelele igama lami ngoZoso bafowethu. So njengamanje sila endaweni yaseGoli siceda kulenda bafowethu. So njengamanje nginomhamba nomfowethu la umthimkhulu okuyena umfowethu odabuka KZN kodwa ke yena kuzinza. Buke la kunencwadi noma ke statement esithunyelwe emphakathini ezisimedia bafowethu sikhishwa ke iSomala Community Church of South Africa. So lapha ke bazoqoka umholi ke walo leli bandla le noma ke walesigungu lesi esifomiwe lapha. So umfowethu ke ngoba mina ubuye singisalele kancane iSomalia. So ngibamba nje lezo impahla nje ezincane lezo izinkulumo ezincane kodwa umfowethu yena ngoba usehlale kakhulu nabo abafowethu bangaphandle bazofunda ulimi lolu leSomali uzosichazela nje yonke into ukuthi bachaza ukuthini ngale ncwadi lena so engizomfundela yona mina ngoba ngiyakwazi ukufunda kodwa phela ezinye izinhlamvu nje ukuthi ukwazi ukuyitranslator ngoba ngenzela ukuthi nikwazi ukuyizwa nani le message siyabantu baKwaZulu Natal nizwe ukuthi kwenzakalani. So baba umthimkhulu asikubingelele baba. Ngibingelela mfowethu Zoso kunjani? Siyaphila baba wami. Ngiyaphila. So njengamanje we are about to start for ukuthi ngiread lencwadi le so uready mfowethu. Hayi ngiready. Yeah mhlawumbe ungachazela nje mhlawumbe umbukeli background yakho mhlawumbe nawo le gang yangaphandle uyazi kanjani senazane kangakanani nayo? Hayi sengineminyaka nje ngicabanga ukuthi evile ku10 manje ngihlala lapha eJozi. Bona baphethe vele abathengisa izitoro zabo ziningi sithenga kizo lapha eGoli. So wena ubudlelwane bakho wena wazana kanjani nabo uzwazi isilimo saseSomalia? Khona kusho ukuthi ebengihlala lapha eduze kwakhe ebengithenga kuye bengithi noma ngishayekile nganamali ngikwazi ukuthi ngiyothatha lapha kuye ngibhadale after. So bengilokhu ngifunda ke ngagcina nami sengicava ukuthi hayi iyahamba yona language yami. Alright butwami njengoba senizwile abafowethu echaza ngebackground yakhe nolwazi nje leSomalia. So sizoqala njengamanje singene kuona umsebenzi. Incwadi ifundeka kanje Somalia Community Service of South Africa ngomhla ka16 May 2026 Gauteng office Gadai Puti Watlamba Gauteng taba yekotai Somalian of South Africa in pakati ya kotai afeta la botenta ntai kontaya Somalia Community of South Africa. Kushuthi ke lapha abokudabuka eSomalia bachaza ukuthi njengoba kumhla ka17 kuMay nabo sebezobeka ke eyabi inkosi lapha eSouth Africa. Uti katai ote tatai kotata tepeka peka kala kote kate semwewe kapaka yika tlapa kaleme ka saka hoka kapaka jakalia Somaliana in South Africa. Kushuthi bachaza lapha baseSomalia ukuthi vele lapha eSouth Africa izwe lilahlile bayabona ukuthi thina silibela utshwala nokudunusa noprenude bathi ngebezwe ngoZulu bona akusikhona Eastern Cape la kwaxhashazwa khona abokudabuka eNigeria bona sizothi stoyiza la stoyizela ukuthi bahambe kodwa inkosi izobsibekiwe ngeke kushintshe lokho. Iyaka xipeka mujija baka yuketse bolshadam baka wanda baka tite beka khabala ba buleshel bi khatam itsepa Somalia down lada ikapote ya kota akaka tsitso pacha ta kuta. Bayachaza lapho ukuthi noma kungenzekani noma nini noma kuphi bona akekho umuntu abamsabayo bazovele bethumela amabhomu nje makuba khona mhlawumbe ozama ukuhlukumeza ubukhosi babo loba bazobeka lapha eSouth Africa. July 17 May 2026 Mati akatai kapai wati 12 PM to 16 PM. Bathi umcimbi wabo ke uzoqala phakathi kuka12 kuze kuyoshaya u4 ntambama ukusukwini lakhona namhlanje njengoba ku17 May nje. Musi takatai ngokote tsapakati tapala polishana bata Somalian poka iboka tekeleketa kamunsika motsapatsika. Bayasho bathi ubukhosi babo bafuna kubhekelelwe kakhulu njengoba bedabuka eSomalia bafuna ukuhlanganisa abantu abaseSomalia bakhona lapha bebe imbumba bebe nomuntu futhi ozoba umholo apha bazomkhothamela. Ikapatita lapho teta apo Mashadan goodbye Shimen Farah.
bathi bayabonga ke njengoba bevalelisa encwadini ebesho bethi goodbye, bathi bayajabula futhi ukuba lapha bangakuthokozela ukuthi abantu befike njengoba bezokwenza lo mcimbi abawenzayo namhlanje. Siyabonga bafethu, siyabonga kakhulu bafethu ngetranslator yethu umfoka Mthimkhulu okhomisa ukuthi bafethu usehlala kakhulu nabo labantu laba sibhakathe idoka lama thayithayi. Ngithi nje bafethu nisale kahle, siyabonga ukubukela Bhakathe ota.